Yen yina nim se enche na Honorable Alan Chermaten eba abonti se sabrede wate na Afrafranto party na no na chama Wontumi atwa nwom de ama no Afrafranto medi mobusu afaru Afrafranto Interesting times ahead. Enya sem ketwa. Chama Wontumi no ena atwa nwom de ama Alan John Kojo Chermaten se sabrede onjoy ne kojo entry ne nkebe ya wone ne emfa single emra abonten na enwachi chama Wontumi essay Alan Chermaten party na wono a agye akwate ne de no eye no me Sir is an issue when we say no me it's a curse to him na when no me ne de hen obi na de ne ho no ose da bi ekwan na ye kɔ no ye kɔ nkran ye duru joso me pese misi kwan mu a we ne no me ene de hen eno no every Ashanti regional chairman Wontumi eno no nso kasa na sofu kum chacha nso aba be kan mi say in fact Alan Chermaten decision na what taking no eye pa o say the best decision eno what taking no ne senke be ya enka Alan Chermaten emra nenka ono no sofu kum chacha no emra me form party nenka come 2024 election eba no enko omonye Ghana emfemfri amane no me ene wa hawo mu yentie kum chacha Alan Cash wa resign every NPP mu nyame adom menim se oba be ka prophet kum chacha ho na wa be ka KPP ho da KPP yetumi akoye nim kama pa Alan beba said the TV obeba on said the bia meka se MPP amamu no eyale echin obi a wanya coronavirus and MPP amamu no echin obi a wanya HIV eyale ankasa sa ban we say no your friend John 1010 government o kan John 1010 a obemu de wo what I say ene won say Alan Chermaten a resign ya papa onabu kenidi Japan akan enura ewo US Saba Wumia vice president wa bon da ba Wumia ekan ena mama mu we enkoyi da den na ya na ye de ye hu da ye beka na wo bi gina wa na wo di atem da sofu kum chacha wo mfiri nyame amamu wo ne enkoyi o eti no hu nyina resign 1111 me na me ka chiro amamu wo no enkoyi ene Alan Cash away is a nyame adom oba KPP kum People's Party ne ya cheno ye de nakọ sama kan se MPP no onwa abatuo ni nyina no me se me di confusion atom na me sofu kum chacha be se me di confusion a esun ato party ni party no emu be chama mako be 35 da ye de won ko opposition once a party be a opposition and say that you 18 years winning owu a na wa hwe na and nsuo bi eto ebedi aburo ni mu na ne mframa ebo na ye de hwe and na wudi aburo na be ya akase ya ni fifie mu ana wudi ehu uwu ni wa yie beba wo yale dem na wudi ahwe and na wunu ya ba akwa awade na wudi adwa na no na chama Wontumi tie wie no se medi asa na adan Alan Chermaten ne ye friend say kum chacha ene ye se nko man die enke be ye nsem bebre hwe and I'm not out so our pita wapia asana yama and I'm not out so asana yama and I'm not out so our pita enya saketwa na wonum edini sana hi Djka enya support TV but most dey also be subscribe to channel na or press the notification button for more videos. We still on Alan Kojo Chermaten honorable Sabre ode ni dibre ato assign atwe ne ho e free MPP party num na no na wokɔ party offices ahodo a Sabre de Alan posters abobo ho nyina no amanfo wa yomo kaza Alan in fact wanya de wadi enhwemo nanka eduru bre mu oden no hwan ena apese on nyina ho emfama party no yenkɔhwe se Alan ne posters a ebobo MPP party office no amanfo nso ahye ase a kyese wonom ewawai yenhwe
ala untimi this as a fool we now why who post that me tare party officer him say na ha die no say no way dey the finokro why e baba kokora nka ho ade a wait why ade ubegu party nako what did you what did you fe na wo say omo ye dipa bonefo dada na timi utimi na ka say fusa why no why me yasa ahwa na aka Djka kakra na aka 442 kakra because o ko tare ha o be bogos da bi Djka de on ka ho Djka ka ho Abuja for me gidi se wo hu na ekoso no sa bread ye som ni awai a wo mo kire se da bi bema we enye bema we so odi animu ede ekon na ye scientist emonte so epe amanfo bi nso adwenkire efa Alan resign ede free MPP no ehono na eno na amanfo bebre na say in fact Alan eye coward na waye bi pen intina omode enye omwanwa na saa de na waye no nso in fact M1 political career yenkotie ensem wa Ghana fo bebre na nso ababonten ababeka. Okay, your friend Otukui Alan Chia watching the hono Emwa Alan Ankasa. Didn't ya Emwa Alan say I don't know a group a crew na yin head and your dream. Would ye a bedroom ra a more dinibiano? No why they na watch home until Alan when your bema or you who for. Didn't you who for and say and you win a first time. Would you do baby I had Dinibiana was matching? Sa na otwen ho no koye no bae osu ye ka obi a party na aboa wa ye wo Alan e bi se Ghana ha no MPP na ama wo wa be ye Alan e se wo kro ye na wo san ko bi kakra eno no abrante na ato na numutu no free on abrante ba ko se Alan twe atwe no ho de free MPP party no mu de ohunu ne se anhwa na at the end this MPP ebeko opposition because omutu omufo a omankasa party no omutu omufo atu enya de a onom nso 80 yenkoti asama abrante we nso ekai the party has been hijacked. Alan say party no nipa bi apeja party na sense ho ana nipa bi fast here what no Mr. MPP ye tutu ne ya hyehyɛ ne foforo party nagu by November 4th na party nagu. I told you they say one Alan atena ho aka Kennedy be tutu ahyehyɛ Alan Chamatin say no papa penny timi fa phone efra Akufo-Addo so oba Jubilee House obedu Jubilee House aye o ka asem o person no udi nkomo esi kohu gabi esi kohu asanti bedi etuo onu Alan no onkohu asanti bedi etuo ni gabi ye no ane say na ame who born dog what frankolanke to atwa ho ahia e Jubilee House wo na wo ye ti party na wo fa dankwa no kra no we ye ti party no na wo fa dankwa no nka ho asem bi na aba nti no mo mbeso mba kirem dankwa buzi atombo no dankwa no nka ho asem bi na aba ye be kirem another day eti Alan say no what no MPP be good before November 4th because asem we kirem mo nko hwe me old videos no ati ni be good before November 4th I told you Alan what no or the dom ni bi beko independent obechibi Kennedy nso ba ni interview ba ko musimu penisika mo mpene character ano se han obi apekwase agudie nso mpene ba mpene awo yes kwase ade ojije na grade but obi ampene awo enti party ni iguba ebegu mo the party akoma tyrant Akufo-Addo e kan kabi o se chairman sabonsu aka asemu ya kire mo se Akufo-Addo ni yentu ne fo party ni ntimi control no na mo di agro mo ye ne teme de on ntimi control no Alan mo yala mo inaka Akufo-Addo yentu ne fo wasisi na so no ye de oye no fide ye wa e de ye wa ye hwe me send part 2 aba afi na me be breaking sama akyere mo me de part 2 beba wo de mo ntwen eno no na chese ono kra de
okay nyina na chese wo yi asre kwasem sa fa ho sa sa radio wan hwe ya MPP opposition na ene so man keka wo ho ambom ne so man mompaye ne se o man fa ba na ma Kennedy Japan ne se ekodi your friend say Dr. Mahmoud Bawumiansam a anhwa na Kennedy nso akote ne ho Kennedy te ne ho dia no say MPP na chese omo photodrom eno no na abuzia ye nyina enim enra time Alan Bear announcing resignation no a free MPP party no yenhwe ono ankasa ne yire ne ho kani ne reactions. Alan Kai Ranton's wife jubilating after husband announced resignation from MPP to contest as independent presidential candidate. Medasi bebre sa oje brana hwe medini Djka Djka money transfer no na make am for the amount say US or Canada o send this scan out their bagana nko ade a o send you biska but modi aso be use Djka app no download your Apple phone no and now Android phone no so me patch download you na wo use their send this guy use me promo code no and go animo no Djka and now use abenya $5 their account sika no o send we and nipa o send their brand Ghana so ayenye ne kapre aha Djka Nyan Support TV. Yeni editor from the better from beyond the besign Eddie Bro. Macrow, bye bye.